Botsamaisi ba dikolo ho lebelletswe hore bo kgutlele mosebetsing nakong ya dibeke tse pedi ho tloha ha jwale e leng ka la 25 hona kgweding ena ha matitjhere ona a tla kgutlela mosebetsing bekeng e hlahlamang ho lokisetsa ho bulwa ha dikolo ka la 15 Tlhakola. Lefapha le re ha le so etse lenane la ditlhoko tsa basebetsi ka mora ditlaleho tsa hore matitjhere a mangata a hlokahetse ke bohloko ba COVID-19. The DBE will work closely with all the 9 provinces of education departments to establish the true extent of the impact of the virus resulting from the unfortunate demise of educators, workers, and leaders in the sector, especially during the December-January holidays. Le ha nako ya ho bulwa ha dikolo e buseditswe morao, batswadi ba tshwanela ho tswela pele ho lefa tjhelete ya sekolo. School fees in January, yes, parents will pay. Remember, most of our independent schools, private schools, and quintile 4 and 5, they rely on the school fees from parents. Mokgatlo o emetseng mekgatlo ya taolo ya dikolo e leng Federation of Associations of Governing Bodies of South Africa o re ha o ya thabiswa ku busetsa morao letsatsi la ho bulwa ha dikolo ka hore batswadi ba ka nna ba se lefe tjhelete ya sekolo. The Minister did not get the permission or the support of all the SGB associations to postpone the opening of schools, and we understand it's not a call from the Department of Education, but it's a health call. Regardless, I think schools will struggle to collect school fees for January as well as February, and that will impact on the school's ability to pay their own staff. Lefapha ha le a kgona ho hlalosa hore na tiehiso ena e tla ama jwang curriculum ha mmoho le barutwana ba matriki ba 2021.